Hello, belai kedeng ma blog rob kaje yang ini ani one man rob kalah hana video upload kaje ya. Yang finally ang kaise camera order kai mani camera tawo receive kai nai phela Amazon te order kai. Yang amano tini unbox kai le ne. Karena rong sing ke start kayaknya yang vlog rog ke short video rog ke one man rog like trong lah video upload aja ya yang time gue adjusting ya samung di solo itu yang baksa ketemu nasi dong kan ini vlog baje nasi ini dong yang kita bok song gue kita mau kamera to nan lah kita vlog by short film by tabok regular upload kanyang song tu, yang mana nok tanggai unbox kelali, nah, no sok pula kita tabok lama kalau mau hidup no sok ya, tabok unbox kelali ni, mau kamera kotolnya ya kamera besar sih, mau mini kamera ta, tabok action kamera, mana tabok unbox kelali ni, bye bu. Em nang lama wo kisah nanya lah mo last time wrong hai je no last time bang order claim ni fraud khai jagi rang busuk guessing pe ke hai par le an complaint nong ro wi rang pro ma pila ha kita wo ba ni mo action camera order khai ni man kita wo ni rong no unbox khai nang na hai ke o mobile ni blog khai nai ke o mobile ni challenging video kita amro kayaknya short film rog khai dong ini rong nai dong di karena rong singke ang start kayaknya regular tabok video upload kayaknya je nasi tong rog website ketemu nasi tong baik na ke nai di tabok unbox kayaknya lemo box lamo ang clock za hai pun tabok nyono clock phone kusna nai di और जगह 16 meter मैंने waterproof था इनके 4K support खायो 32 GB इनके rotation 170 degree इनके वाईफाई कनेक्शन हम वाईफाई कनेक्शन उन्हें जानना ना मनी इनके अमनी बैटरी बस 1000 इनका ना बैटरी battery nanya lagi battery besar robu battery oh 900 mAh oke vlog ini tadang box oke kamera tadadang ombai vlog kayaknya ombai ni thung shop kisu tabo boi ni hai kamera kotor buna jamai ba kamera besar bai jeng mani chol nahi order kayaknya man emane vlog ro yang thang pro khai jang na oke motiro charger के attachment जे ब्लॉग रो पेपर रो USB cable नंबो attachment ini helmet rogo ba mo stand ro tripod stand rogo nanti ro omo bel helmet rogo ba je kono ja thang pro hongke mo useful on gela useful na block ni ba khele camera hongke on price nyong no ang pura clock bai pe nyong phone hongke mo ba ke clock omno open kanya omno plug tisana take
yaksa ba hai khai tokliya ko terere buskan ke hai to ultra ke yang screen din ke hai amar click yang ke upside down amake power button mobile ni sok isu mam power button bunga menu go mon amo ke yang memory card USB charging ठीक तो get तब on खाई ना लेकर टटरे जिकार करी बा हम यहाँ करना ये नहीं फाटार फोन ने भाई ब्लॉग रॉक कैमरा मोबाइल रॉक यूज खाओ ना ये था इनका फोटो बुई नहीं ले रहा जिकार करी बा यहाँ तो इनके मेमोरी मापाई ने ठीक तो इनके बनी रॉक बक्सा जे ब्लॉग खाने रो केते बाई शूट खाई होता 32 GB सपोर्ट खाई इनके रो ब्लॉग बा शॉर्ट वीडियो बा मोबाइल को खाई इनके रो ना लाइन को मुखलाई सोची अराउंड 2000 के 2000 बिसिंग इनके सनी रो ब्लॉगिंग बा मोटर बाइक रो ब्लॉगिंग बताई खाने इनके तेसा दामे DJ 400 बताई रो तो बताई ने नाम वो सपोर्ट खाई इनके GoPro rok nama gitu belai kan pos bisik amo action camera ni pos bes ngamo mungkin nung manage kaiman durung udah soalnya dulu ngamo mbak ni 4K wifi rok kaneng mbak ni soalnya ini coba ngamo mbak ni next time bawa video shoot kayaknya ni rok naik tunan channel no tape support kai di ngke tape kang tak video upload klai jong ngke short film betabok phai jong bono bang tabok shoot kayaknya jong to mbak ni इनके असंग ने न्यावानी अनबॉक्स वीडियो नाचों के लाइव रे सब्सक्राइब रे शेयर खाई थी असंग